nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Watina tamwana museisia wa Mutongo TV ngwatani ya mukamba muthenya wa umuthi ni muthenya wa mbe wa mwai wa Disemba na indi kindu cha mbene tukwitie wekio nundu wa thina wa mitambo lakini maundu me sawa na yutwisa umwe na ndatika miongo itatu na kenda kalivunthini wa Vilingi wa Mauvoo tumanthi kila kithitwe kikie muthenya wa umuthi ukamba ni Kenya yonthe na nthi cionthe na indi no utwithie nthini wa mutandao wa Twitter @Mutongo TV director MUEMA utumia hashtag Vilingi wa Mauvoo na indi kusela tumoni mukubini kusela ile itatu kende mwitano waambie na Ndoto TV na indi ndini wa mutandao witu wa Facebook ni Mutongo TV. Nita wa Steven MUEMA na Kesharo Ndinda no kunengelelia Mauvoo kwanzia meko enda tuambie na Mauvoo makoneti kisomo na uteti kuma kaunti ya Ilovi yu ayumbeme na undu wako tania itina akana matambete kwa mbese uthiumo wa siku kwa kisimisi itina wa serikali kwitikila kuwa mbesa na kuthukumithia kwa kinandu cha CDF cha kilio cha umbunge muvia wa kinandu ovanie kwa sinyiva bilioni miongo ina na inya katuno nyanya kwa kinandu ki tutapikite mwene wa Disemba matuku nyanya itina wabisi wa munene wa miyao ya serikali kana kwa siakana kinandu kini kimeene sa kimea unaendi mwandiki wa Mauvoo kuma kisioni cha Ilovi Benjamin Mwaka na wende na kutu ya ngewesu na nokwethe ya aitu na engelelia na yutu isonga na mbetu kauntini ya Masako kauntini ya Makueni amemba mambunge ya kaunti ya Makueni kwa pamone ni mabetukithia mutalatala wa kwenda mane wa kinandu cha maendeleo maina na mbungeni ambunge ane mawetaka na kinandu ki niki kuendeya na kuenisia ndoto ya serikali sia mutioko kwa kuweta Ilovia sia uthukumi bakubi na enenthi Caleb wa Mutunga no kutwambezi Sikalone cia mbunge ya kaunti ya Makueni tongowe ni Speaker Douglas Mbilu amemba mambunge ino kwa famoni mavitukithia muswada wa kutoa mutalatala kana petition kula kwe mbunge ilanene kutonethia mbunge cia kaunti kana wodi siethe na kinandu cho cha maendeleo otondu ilio mbunge sietha na kinandu cha CDF. That the proposed constitutional amendment bill in amending article 204 of the constitution should provide for the following with respect to county wards equitable fund. The principle of devolution was to get services closer to Mwananchi. I'm saying this because I believe the only way in which we can be effective is when we are facilitated by the government we are serving. Muswada uno la withakitwe mbungeni ndongo ya Laingi na MCA wa Tolemane Honorable Chalo Mumo wendekethia wodi nengo Ilovi ilivatisitwe ta ward equitable development fund kielelo na kuthengesia maendeleo vala ve mwene nthi. Motion ya kwika petition katika National Assembly kana mbunge ni lanene ni kana wise kwithia mbunge cia county ni ciethi wana ungami wa kinandu kana kila gita wa CDF kwa National Assembly na kila gita wa ngaf kana kila kithia wana MP wa county wise kwithia yu kitwa ward equitable development fund. Oingi Chalo Mumo na waweta kana kuthengesia kinandu ki kwinenga ma MCA mwana wa kuungamia kinandu cho cha maendeleo na kumanenge vuso ya kwika maendeleo vate kuthi kuthaitha governor nongia ndo mo matetheke ni kana okesa kwithia yu mbunge kana MCS mati kusemba wala be mangavana mathaithe ni kana manewe mbesa nundu wa devolution county sio cia Kenya assemblies cia counties wise kwithia na monimethi wona kinandu ocho nundu niona you devolution tamakueni in particular tana kwata ombesa milioni miongo 33 na nitu ikuona we light ethetie lakini yule si kwikiwa wise kwithia yuni siekiwa sio the ondu sibwa nene ugeza kwenda ni kaunti ya Masako Kitui ni siekiwa nadhani milioni miongo 5 kana milioni yana nitu ethi watu ne usocio ya kusisia maendeleo. Mbunge ya kaunti ya Makueni yaungana na mbunge ile ingi cia kaunti va Kenya si miongo na Mwanza kutoa mutatatalo mbungeni na ula muyumbe wa Matungulu Steven Mule wa uthakitie mbungeni nini akienda wodi inengwe kinandu cho cha maendeleo. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kumavamia kone ya mbunge ya kaunti ya Makueni.
Tuisonga na mbere Muvia Caleb na indi munini wa mukuni wa mutalisa kwa ala aingi mbungene ya county ya Masako MCA Jackson Daka yasekana musikumo ola withitu mbungene ya county ya Masako nenze ya kulunga uthukumi wa county na kubeta ulusani na utumi muthuku wa mali ya county Daka yasekana mutalatala ula uminite kuvitukithwa wa mbunge mthini wa mbunge ya county ya Masako wa kazi mtaani wina kielelo cha kwete uthukumi isione sia ndwani kwi enenthi ma county ni ya Masako na ndi boni mutesia no kutwelesya MCA Jackson Daka night na wachake chambo cha toimato mota ni wakaitha itambia mbunge ya kaunti ya Masako ya kumakudho thukumini ya mamba mawisa la meokononya na siko sia lusani aiweta itangeleka nyonzeo ya kana kaunti ya Masako ni kwithwa isonga vasa ethe watongo imaketheo maithukuma na umelu ndona kwase mithena isuili kana mitatu mibitu mbunge ni ya Masako ni mwiwete na mulutangano munene na lutangana ati isovya ndeto nimoni yetu asenzia na twa kwithia public service board ila yibo nundu wa corruption ukethia mandi isiro thimwe na maziro mbe wa 3 netu betangie service board andi mwashua yuni titwe na miana tonandika maitu andu maitu maguo ti corruption Anu wende anumia ukanyo kuyala methi wa mavithita male ya mwanenthi wa kaundi ya Masako mavikie nambi ya umetunga iweta kana mbunge ni mekwithwa maiki ya mutalatala wa kumantha male ya mwanenthi wa kaundi ya Masako ila ivithitu na mama tongoi kado no mukule ni kindu kimwe na nguta viola na serikali ya Masako isu ni red carpet tokililie red flag tokililie umaneketha be kindu kitu nai na wakithia nai ambe omba ni otonga nundu very soon ni tukwete muswada mbungeni tuikulia sindu sia Masako ila itumetwa naye itongwe ndongo yino ni aende na makulia atongo yonthe ala mavikie na usokwa mwakani ukwithwa na mitua miseo aiweta kana la mbungeni ya kaunti ya Masako maisa itikilo na vanini kuenda na useisya mwenenthi wa kaunti ya Masako kuenda na untheno mali yake andu maitu ma Masako la menda masipitali maseo menda malelu na menda sia na situ kwate mawia na bainzia onemwe itulekelia sindu situ sia Masako sio ingi na umunthi twiba kanisani na father nikenda ebinilelia twithe na mituo meseo kuma andu ma mota githona yumba ma Masako twithe na mituo meseo tuthukume andu na uguo tuikia ngai aine na matoi mota ni wathana weta mutongo inu kwikithia kana ni vetho na mitalatala ya umanthia enenthi mawia na muno amuika chambene mutalatala rovikie na utha kwa mbungeni wa kwikithia kana kwina kazi mutani nthini wa kaunti ino ya Masako na anu maitu ma mota ni twetha twanenania twakulania ndu tona kutethania ni mangulia ni tata abina ni tete musaada mbungeni ya Masako wa privatize garbage collection ni kenda wiyosu manengwe ni kenda municipality delegate power isu cio kolania iko manengo wiyosu tandu ma mota wisaitha ni ma change maisha mo yutwete letter sai wa governor wa Vinya tunatubithikizia musaada wa kazi mtaani ya Machakos ni kenda tuisi andu ala maitu mekuya ndwani undu matona kwata matona my feel kana ni part of the government nikenda makwata ibalua wizaitha serikali ya Masako ni unengane mbesa kundwane amathu ma bodaboda kuma matungulu mekomanite nthini wa mboya na kunena ni sia maundu makonetie vindani kwikwatiwe kwithwa na masiku kuya uvinga mwaka undu mwana kunena ni sengi maundu mao kuivala muvea munene ulaungamite kanisa wa Precious Blood wa Tala wetho imakulia kwithwa maithukuma na ulungalu na muno kwisuvia na maundu la matonya kumathonga ngavani sia miao na ingi kusuvia sanani na muno sia maskulu ivindani ye skulu mbinge ibinda yeyo tondo MCA witu waweta kana skulu ni bingiwe utumani wakwa ni siana sito sio nthe isobiwe na siana ni mundu wonthe ula wina miaka 18 kusio kana nthe na nina makulia ni kana tukasisio poa muno tusingatie kindu kikwitwa child abuses siana sito ikuenesa na ine wandaiya kuliketha siendete tuimana kana ni mwatongo imaituma umunthe na tongo imaituma one o tuimana kana siana isite kuana ndo manila sito to siaita tukaikuanesa tukabija kula siendete na tuikaithirumu kwanzi onemwe otondo na mulilikania kana twaithirumu ulo kuthurumu kana siana ikatetewa ni ngai na ikatetewa ni meya masikukuni ikwithwa na ungei usangili na mbanga mbingi na ithira ndo ma boda tukwatania na kanisa witu wa Tala Precious Blood tuonie na usio twambie mwei na tuibunga mwaka na mboya
nundu nitwise ngai niwe mwene kila kindu chonthe na nicho umwe tumbanie ba na tongo imaitu ma kisiasa na tongo ma kisirikali ni kana withie nitwaiya ngai witumbe nituonete mabindani menge musimu wa Christmas tuyasia mathayo ana kama ito kuata mbanga na uyethia ni kindu kithitwe kina ukuno munene kuito na uyethia na kwa serikali ni ukuno munene nundu la banga yekeka serikali tumia mbesa mingi na nicho tuokarika tumanthe matei na protection kuma kwa ngai ni kana withia andu maitu musimu wetu athoma njela ya ilete kuma matungulu kaundini ya Masako ni tobo ni motesia ni muvya muno boni mutisia kithakanithia situkite kwaku amwe ma ambunge ni mavitu kana ni mavuthiisia muvango wa Hustler Fund ulobinguiwe muthenyani wa iyo ni musumbi Dr. William Ruto pamwe na ndongo ingi serikali ni ya Kenya Kwanza ambunge Babu Wino wa Embakasi ya Umeloni wa Sua Mark Mwenje na Antonio Luoch wa Mathere measekana musumbi Dr. William Ruto ni wendete kivathukanio na manifesto yake nondo athanite kana mukovo wa Hustler Fund uketha tena osiao lakini yu mukovo uwe na osiao maitete kana yene tambia ya kuwa makambuni alama nenga na mukovo kwa enenthi na ndi Joseph Kitheka Oselela muthenya umwe itina wa President William Ruto kuvingwa seso ya mukovu wa kinandu cha Hustler Fund valiyo ya Kenya mananengi uthei wa kulika simonisio na kuwaza mukovu utanze imwe ya kuyanisia mawathano make ala wathanie ila unaikunia maleve yu amwe mambunge kuma musini munene wa Ilovi nimeyumilia na kumutula muti President undu wa itambiyi mainene anza mawako mambunge ambunge amatongoni mumbunge wa Embakasi East Babu Owino ola Embakasi West Mark Mwenje na Mathare Anton Oluoch ni mamukusova nene Ruto nundu wa kuthiote na kila wathite a Kenya ahikunia maleve kana akamanenga mbesa sia Hustler Fund vate kutongosio vala wamete kinandu kini cha mana mundu utethesi na cho kimaendeyo. They are saying that Hustler's Fund is repaid back at an interest rate of 8%. And I want to tell you that this is taxpayers' money. The hustlers have paid taxes, and these taxes must come back to them. And they should not repay it back again. This thing has gravitated or changed or mutated from what was a promise that we would empower the young people with access to finances that was free of any interest, free of any requirement for security, and there was no requirement for that money to be returned. Without a proper structure will mean that the Hustler Fund will benefit certain people. Now, in this country, before the elections, we had Jubilee, we had Azimio, and Kenya Kwanza. What we saw is a rewarding of only Kenya Kwanza people who are able to access the funds and were even the first beneficiaries. So what criteria did they use? Will the people who did not vote for the government, even those over 1 million people from Central, will they benefit from this fund? Or is it going to be something that is purely for those who voted for this government? Ni mande ovuthisi tambi maiweta kiko kila President wikie ni nzia ya kuwa kampuni imwe ta Safaricom na mavengi manene na ala manenga na mukovo ta Fuliza na ingi maiweta kinandu kiki na kivathukanyo na kiucha Fuliza. In fact, the Hustler Fund is an enhancement of Fuliza. They want to outmarket or to edge out Safaricom and the banks that underwrite Safaricom from the business of Fuliza. The maximum amount of money being given is 50,000 Kenya shillings at an interest rate of 8%, which means that the interest is 4,000 Kenya shillings. So a hustler who is taking 50,000 Kenya shillings will repay 54,000 Kenya shillings. So are we building a hustler or are we defrauding an extra 4,000 shillings from a hustler? Ni mawetengika kana kampeni isio da maweti kana makalilia maasila mono indike kethi wovungu ila manavikiye kuania mawia valava tena asla onomwe unaonekana kana mamamboga vakuvi. The Kenya Kwanza government campaigned against the backdrop of what appeared to be an impending social revolution, a revolution that they called the bottom-up approach, where the bottom of the pyramid was promised heaven, and they were told that when this government comes to place, the hustler, the mamamboga, the boda boda,
and the wheelbarrow peddlers will be at the center of this government. You saw at the beginning of the formation of this government, the formation and the putting in place of the CSs, as well as now the PSs, and I am sure even when the selection of CASs comes in place, the hustler is nowhere to be seen. From the Azimio side, we have 14 members. Nobody involved us. We would have helped them select and get the right candidates to benefit from this hustler fund. So the way it is structured right now, I don't believe that the real hustler, the real Kenyan will get these funds. And with that, we really need to look at the legislation around this fund. Joseph Kitheka ngilivotea Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV. Ni muvya muno mundu Joseph Kitheka nondo wange wesu na yu ni to kwambo sembo thio muone obanini na nitusio kithe na Mauvoo kauta. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kuicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kuicha ndoana ni undumwe na kukwatia ni undungi nithe tune single 3 na kwenda single 3 mundume pethina masitwa nitawa Faith Mwende we single ni kaleto 3 ni single ndio ise ni 3 lakini 3 kwa timing kwa mundume single ni 3 na no manda omuntu ni manda mundu tuto anoshia single tuwe mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka meswe eso ida wambitese kota nenda ndinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na pala kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gathamba support baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba mbenzi mukamba ni wese uimane udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku Rafiki Herbal Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongote kwa uiti mwithianu na wanda wasiki wa ukunikili wa science nito itama woke wathokanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa matoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masako, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwesela noti muonza imwe ile 3 kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Kampuni Warino Mabati Factory Limited nonde urarithia hundu vatanyika kwikithia ndoto ya kuniyania ntusovose mabati kwa na wendu waku valota na kuiya kilungu cha 5 yulua yana cha mbesa siaku ntusovosya langi wasana uthantho kwa na wendu waku tani ya uthukumitu wa kiwango cha yulu takwikithia ntu kufikisa mabati kwa mituki musiku waku vate kwiva kindu tuina mithemba kipathukanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Germania Tile na hoyutu na Espana Tile ile kuendesya omuno
Raino Mabati tukitengela leluni wanamanga oyite na mutatala wa kuiva ombola oyende ya kwaka oyingi na witi ode ya kukuyo mundi kwisila mutandao witu wa Facebook ulani Raino Mabati kwa mauvombe yange notu kunisimu kusila ambani ino noti muunza ile kenda idhandatu ile nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kengi kukitananiki mbuindo yuke ikayaki yala chaku Raino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu. Ni twasio kitha mwana musesi ane moveno ndo kwandagala motongo hii na yuto ethiko ya ngalekosi ya kitui kwa lina Musangi komanda wa polisi kwa mwingi ya kati Peter Motuma ni womya ukanio kwa mateleva medho malelo ni na muno ibindani iya masikoko bala ando ingi mekwitho wa maitambuka kondo kwikibathukanio kutana na endomo ainene obisini wake kwa mwingi Motuma easeka na kila mundu no kwanda kubika musi kwake muima na mateleva ni malete kukithia ki aikulia kusubia siana sio ibindane ye maskulu ne mavingelina ne wa Musangi. Onena na kamemeka ofisini kwa kivamu sinu wa mwingi OCPD wa mwingi ya katipita Mutuma ni wakulia sei masovesi anasio kavindani ka skulu vingetwe. Mtoto akitoka nje kama ameomba msasi ruhusa, make sure msasi mahali ameenda umeconfirm ameenda wapi na kwa nani. Usije ukaashiria mtoto aende mahali hivi ama kundanganya au aende kwa njia mbaya. Akikwambia ni kwa anti, pigia anti simu. Sasa this time now the technology is very okay. Unampigia mtoto amefika au mtoto anaendeleaje, all that. Na wewe anti, make sure hiyo mtoto ni wako. Akifika kwako jua amekupenda na anajua you are valuable to that child. Tujaribu kuangalia watoto wetu wasiende kuogelea kwa mito kubwa and then nasikia mtoto amedrown. Hii itakuwa ni janga. Tushughulikie watoto, tuwaambie hii ni hatari. Maji ni rafiki yetu, lakini wakati inakuwa mbaya inaendesha mtu to the point of death, then inakuwa adui. Equally to stima. Tuma ingene wakule mateleva medho mengu no maleluni kabindani kaene nze ingi maende na kutambuka isio kivathukanyo kutani ya masikuku. Na mandereva nimeimisa nyinyi muendeshe watu kwa njia hii inaeleweka. We have traffic rules. Msijase watu and especially now iko rush hours. Kwa watoto wa shule wapelekwe nyumbani mzuri. That now wasasi wanangojea na wako na raha sana kupokea watoto wao nyumbani and even the relative and so forth. Otau OCPD une wa makoli enenzi maikithio nimekune na iseso ya kuvanda miti kavinda kambua iende na kuwa nikienda kwa ile mawithi ululuko. Tuna tumebarikiwa na mvua. Kila mahali imenyesha, we are very blessed. Ningeambia watu wa mwingi tujaribu tupande miti mingi at the same time. Ingene wa malilikani ya seku tumeilo vya nesa ivindani yeye amasikuko maikethe na ivinda yomo masikulu mavingu wa mwini wambe kondu wa kuiva visi. Kia lakini tujue next year kuna kulipa school fees. Mujue mjirimate your financial admin so that watoto wakirudi shule hatutaalia serikali asiwini na sisi ndio tumejiharibia tumeshindwa kujipanga. Although the government is there to give you hard kama CDF iko na hata county government inasaidia na even NGOs wanasaidia kwa sababu dunia mzima inataka kuona mtoto hapo na good background. All secondary school students hii sio mwisho wa masomo. Wajaribu waende they are free, waende government libraries they are there. Waendelee na masomo na kujikumbusha. And hiyo ndio mzuri kupasi time na ile njia iko na itawaletea value. Kumavaa mwingi kauntini ya Kitui nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo nilina Musangi.
ni muvea lina na yutu kaunti ya Masako muvea wa Isalu musini wa Masako na umiokane kwe enenthi na muno atandithia manduka cia mpesa na nduka ingi ila ithukumana na imanza nene cia mbesa mesuviana na angangania ala meuthiuka na kutumia nzia cia useleke kumavena angangania ame makenga enenthi kana ni mathoesia mauta ma lato ala mauma mutini wa mumai kana sandalwood mauta ala methia wa mekitu subane ndasa ibwanene na cia nzovi indini cia chati kubikia yu andu thanthatu ni maminite kulika mutoni wa angangania na kungewa mbesa itethio wa silingi ngilia na imwe na 50 kila umwe na indi Daniel Mongela nukune kilenge weno na nukutoelezea. Ofisa munene muveni wa Isalu ukamba wa Masako Frederick Ikal elesia nguthu ya ingendili ni yende na uvithukia musyu wa Masako ndikenga enenthi na kumave na ilovia sio na muno ndukani cia mpesa kati wa nduka ingi ilaitwa yasia utandithia ukonia imanza nene cia mbesa vala ingendili isi kwithiwa ikuete masova manene ala meukengana kana mena mauta ma lato kuma mutini wa mumai kana sandalwood ula Ikali waelesekana utandithia wawe ni mukune mungu vanthi ya Kenya. Because of the conning that is ongoing in this town, Machakos, most citizens are defrauded or are being conned because of a few individuals who pretend to be selling sandalwood. First and foremost, I want to state here categorically that there is no hawking of sandalwood in the Republic of Kenya. It is illegal. Ikal ingine ombola kana kuvikia vu anganganyane maminite kuvena ilovia enenthi thanthatu na ala ni atandithia manduka cia mpesa vala kila umwe atandithia su waetie kimanza cha mbesa kitethio wangiliana ingi ndaumbola ne maende na kusiemana na mbule lisu nikenda masike mbeni na kumokomania na matambio momo mami yao. So many people have come here. We have cases like 6 cases who come here that have been conned certain amount of money. Investigations are ongoing that they should not fall to the traps of these few individuals who come to Machakos town, conning people left, right, center. So we have like 6 cases. One particular case, an M-Pesa agent was conned 181,000. Another instant, an M-Pesa agent was also conned 95,000 shillings. They give out this money in cash, but investigation is ongoing. Nekumanwa na siko ithanthatu walayu munene wa muvea wa Isalu sub county ya Masako wakulia enenthi na muno atandithia na muno enenthi mamusieni wa Masako na masoko alangi ukambo wa mwala mavoko na mawithiluko maguo wikithekana methi wa memetho na muno atandithia suma mpesa na menda makuna elivoti kwa mituki makomana na atandithia tasu. We shall bring all these culprits to book. We shall arrest them and take them to the court of law. That's why I've called you here, so that you can enlighten the people of Kenya that anybody who comes purporting to be selling sandalwood, he should report him to the nearest police station. He should just call police and inform that so and so is here, he's selling this. We shall arrest him. Niwo kana atemwa ilui nikokoi M-Pesa attendants. So people of Machakos, whenever you see these kinds of bottles written oil tree, essential oil, sandalwood, run for your dear life. Daniel Mongela, Mutungwi TV, kuma va maofisini manene ma polisi alameva musieni wa Masako.
Twisonga na mbe umuthi ni muthenya wa kumanithia ene nthi maundu ma vata yulua uwa wa muthelo na kumeta alama titu ni thayu kumana na uwa uo. Umuthi nthi cionthe Kenya na ukamba na muno kuya matungulu ni malilikana muthenya uo kwa kuvika ituni cia VCT kumanya uima wa mwi. Kavindani kau maofisa ma uiti measigana kisioni kicha matungulu wa uo ni wende kunyaika muno vala amuika nemo memuisioni munene wa kukwatani uwa uo. Nina katala be vandu kimewa wa HIV na nina dimwa na nina manyali yakwa ni makulia onde ala meso kono mo ke madimwe tikenda kama ndeyali yo amundu aipia na kwesunga wethi wa winengati kwesunge kwesunga musi waku na nanda ayu tondo mothe ni wa muthenya wa White Day ena muya koka nema ne status yakwa osi no sia mundu wanga esi status yake ndo mana ko nza we komana no mwe kwenda ndo jawa vijana tese go ndio mwe amuke moto umane ita matungu HIV prevalence ni 2.7 na isutinze ono ni kuona ile kanando ingi maende na ukwadwa ni ukimwi na basi siane tukona age ana miaka ila ya tare ni mono ni anubambo ita ala mabe kumba miaka 15 kubika miaka 25 ke grupu isi yano ni tukona mono maikwatwa ni HIV na no kondo wa mekalile kondo wo ningumukulia ando ba matungulu withie nitatethia ni cia bamwe to fight kana kuta wo muthu wa muthelo ni acia thini wa matungulu twina sites ila tuthima HIV na almost kila sibitali ni thima HIV kethiwa mundu nukwenda mana ali yake kana status yake na kwikula twina CCC sites twina Nguluni twina Sengani twina Ndonyo Sambu kondo wo nitunengae ndawa na amina kidwa akwarani uongozi. Naende mwana musesia ni kindu cha vata kuvikanike naende ukesethia wa manya uima waku wa mwi naende to Yesu bia na nani unangelelia ngewela Benjamin mwaka na utabisie ende na kumeua nondo ni wameua na ni avya naende tumesisie yu amemba men maambunge mena ondo wako tanea maithi uthiumoni wo wa kisimisi itina wa serikali kwitikila kwa mbesa na kuthukumithia kwa kinandu cha CDF ya iliosia mbunge muvia wa kinandu ovanewa kwa silingi bilioni 44 katono nyanya kwa kinandu kitu tapikite Disemba matuko nyanya itina wabisi wa munene wa makuani kuta serikali kana kinandu kini kimene sa kimeo dhini wa muthenya uwa muthia wa sigalosia mbunge ayumbe nemetikila na kivaloa kito kana methona kivaloa kito cha kupetu kithia masitwa ma minister atineka na kupetu kithia ripoti ya komiti ya maundu ma meao ile kukunikila maunyungu nisio yuloa metuo ya makomishona ana ma IEBC mwandikitoa Mauvoo kuma musini munene wa Ilovi Benjamin mwaka atindila miako ni ya mbunge na ino niyo livoti la watumbanisi. Yumbe yuno menuke siku ya kisimisi na utanu maudhione mbesa cia NGCDF nizukira matuku kenda mamwayo itina wakaumuvyo wa miaka uta kwiwika ni serikali. Oni speaker wa mbunge kati Moses Wetangula. The National Treasury and Economic Planning confirms that it will commence disbursement to the NGCDF by tranches of 2 billion on a weekly basis with effect from 9th December 2022 and will have disbursed a total of 44.289 billion by the 23rd week
of disbursement. Mbesa hii ni siadhalikweti na wa mneno wa miao Justin Muturi kuta Minister wa Kinandu Professor Juguna Ndungu kana waliolo wa NGCDF wa mwaka wa 2015 ni musioki uthukumi na wina nzio na imwe thi ute na miao. That the NGCDF Act of 2015 has itself not been expressly declared unconstitutional despite the observations by the Supreme Court. Based on the foregoing guidance, the Attorney General has therefore advised that the NGCDF Act of 2015 technically remains in force until such express declaration is formally made by the High Court or other superior courts as may be seized of the matter on appeal. Besa hii kwa vanene yusi nenga hayumbe mwama wa kuyumbanya hundu wa kuivia maniwa inge fees ndino wa tamu ambe mwaka ukite na madhie halama na hivyo ndino wa tamu dhalile mbe wa silingi bilion miongwena na ina katuno nana siye kwa tuwa kunenga no kwa kinanduki ndino wa chuma kimwecho ukite. Credit kilani kinene tukinenga mwe ndu ikawe laisi wa CDF na bado ndu nathela bado tuyo kotini. Lawyers maitu alama ayumbe tui kotini kwa chaku meonde makwatene matenda umanamazi miona mamindo nikana tutete mwenende kila tuenda ajo nila yeta walilive ya tutona tutona ulilizi wa mbesa na tui dio thukuma mwenende kwa ndienda nasie credit shuke kwa mheshimiwa Mule wola kwa na ilo tethia ina tethisi ngakoni simu yakwa andu alame ongulia siana si somata yani andu alame katika kibindu yulwa medo amesi kila mwaka bembeza si umaye ofisini wakawaya ite kulyo beza ila inge no sito na makulyo no siuke kanaika mauka lakini mundu wa mwala we kusomethia ni wedo aesi kila mwaka bembeza si umaye ofisini wakawaya aitala budget yake atala ati later isu ti mundu sino lazima akedwe na makulyo mainge ACDF ya betangwa na mumetete kata yukwa unions ya ni win kwa Kenyans asime ukula zima kulyo asu na it is up to Kenyans ma protect isindu ile ibata itona umatedia nundu ni sindu sio ti sindu sia ayumbe ndino wa muthena wa muthia wa mbunge mbe wa ayumbe kwa uthiomo vena wia mwingi wa kuvitukithwa mbe ni masitwa on the demand kiatene kama mevya kuthukanyo halama na minie kuthuimwa ni mbunge na kamiti cia mbunge kwi iyo na kele nilivoti mwamenza ma mbunge ya maundu mameo ya JLAC ile na kunikila mituo ya makomishona na manzama ya IEBC mutia yulwa sindu ile ngwatanyo ya Azimio One Kenya ni ya muno sikalo isia kalilo liwete kelelo kinene ni kunenga serikali ya katina President William Ruto mawendi makembe vandu wa mbunge kuthukuma yungamie. Why are we in a hurry? We can still do these things after Christmas or in the new year. But the kind of hurry you see here, the kind of rush to conclude these matters is basically a testament to the sinister motives behind the moves. And the motive is clear. The motive is not just to send the 4 commissioners home. The motive is not just to amend the act for the sake of amending it. The motive is to clear the path to return this country to the draconian dark old days. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava miakoni ya mbunge Musino Ilovi nye nitawa Benjamin Mwaka. Ni muviamu no Benjamin Mwaka na ende kwa ondela manate the isi nikendende wese thea kinando kiu ni chasi okethia na amanyiwa maitu ni methu wa matona kuendea na kusoma bate na maweku na yu musawe yumbanie mwitu ni makulyo kwiyumila siana kunena kabindane kala makomana na siko sia kunyamawe kimevae sibo kubukwa na kubua uwa neno ne ofisa wa siana kaunti ya Embu Delvin Mundi kabindane kala ebikite tamweni wandaya sathini cha kutania metha na 13 ya kukitana siko sia kao wa kimevae ulaombanetwe ni kundi ya Mwangaza Women Rights and Ben Musau no kutweleza kuyanana na makundi aya siko ithisia amwaitu na eitu anini kunyamawa kimwisi thitwe sikinyeya mono une nthini wa ombano ulawe maetete vamwe atongo ima serikali na ene nthini kana kumina methenya 16 ila methitwe maitwa isia kampeni sia kukitana na siko ithi. Nataka kusema nino environment
Watoto wetu hawana haki wanapokuwa wanatembea. Sio kwa shule, sio wakati wanalisha, sio wakati wako mashamba yao, wanaenda tu wakaingia kama nyuma kuna mtu ambaye anawafuata. Na imekuwa ni changamoto kwa sababu wakati kesi kama hiyo imetendeka, sisi wenyewe wazazi ndio tunakuwa watu wa kwanza kushiria mtoto atipate nini, asipate haki. Wengine maweta eitu mama skulu tamethi toe makitava kavindani kala mema skulu na kulasimika kutianisia kisomo cho. Ofisa wa elimu kwamba mtoto akiona haki ya kuendelea na shule hata kama amezaa, na hakuna mwalimu anapaswa kufukuza mtoto kwa sababu ya kupata mimba. Hakuna hata mmoja, na hakuna mali, na tumepata kesi chache mali watoto wamefukuzwa shule, wanaambiwa sasa wao wanaletea watoto wengine aibu, wanapaswa kwenda nyumbani. Hakuna jambo kama hilo. Mtoto wako na haki, na ule mtu anazuia mtoto kuendelea na shule yake, hiyo ni hatia na anaweza akachukuliwa. Tuelezeeni hawa watoto wa miaka 15 wametoa mimba wapi? Kwa sababu mtoto wa 15 kisheria ana uwezo wa kupeana authority ya kulalwa na yeye. Na maanisha namna gani? Hata kama wewe ulienda ukatongoza na akakubali, bado hiyo ni defilement, utachukuliwa kama mtu amebaka, kwa sababu sheria inaangalia mtoto hajafikisha nini, umri wa kiakili wa kujua lizuri na libaya. Mwana wake letu ni wako atakisi yake. Wakuu wa masomo wamesimama na kusema ya kwamba mtoto msichana aachiliwe asome, hata kama unapata saa hii wengine wako wajawazito, wakipata mimba wasikae nyumbani, watambando waendelee kunja shule ili wakaendelee kupata kusoma na wapate masomo yao. Tuko na kama vile kiongozi wa Action Aid ameongea, tuko na challenges. Unapata watoto wasichana wanapitia mambo mengi, wanapata ndoa za mapema. Na niseme ya kwamba kama mtoto msichana ataolewa mapema, kitu ya kwanza mzazi ndiye anaanzia na kufail ama ameanguka ili mtoto akapate kuolewa mapema. Kwa maana ukishikilia huyo mtoto na umuonyeshe upendo, umuonyeshe hapo nyumbani ako na amani, huyo mtoto hataolewa mapema. Makundi ayane maweta makwani muthemba uyu tamethi toe maikua ibinda yasa kavindani kalama tha kwa kotini na vala meutola mote serikali na kumakulia matethanisie komina sieko hivi. Chifu naambiwa kama una 1,000 sita kufanya nini? Nukumwasi akati igwo. Yeah? From pale to ground. Kwa hivyo sisi wenyewe tunanga tuona hakuna pali tuko na nini? Sio bado tulikuwa tunasema kwa makanisa. Tumeona makanisa mengi wengine hata ndo wanasaidia kufanya nini? Wanasaidia violence kuendelea, wanafanya defilement. Sasa tumeshindwa, tutakibia wapi? Sio kwa makanisa, sio kwa police, sio kwa administration, sio kwa the other organizations. Sisi kama mama tutapitia wapi? Ovamwena au akani makulwa kwiyumelwa na kuosa mianya ya utongo indini wa serikali siakisio na serikali nene. Kilivotea Vilingi wa Mauvoo kumava makima mwea bere ya idhio nyenita wa Ben Mosau. Tuisonga na mbele kaunti ya Kitui, mwana kivila wa kithinzio cha Indo Musini wa Kitui pamwana ulawa ikanzala wa tene wa musi wa Kitui Bakari Baraka ni maliana na kuthamua kwa kithinzio kikuma Musini wa Kitui kutoa kisioni cha Kanyonyo kila Kitui ro kaunti ya Kitui kumana na kila kiweto taachana ngitema withi luluko aile meweta kana kuthamisio kwa kithinzio ki ni kulikililo munoni ando alamena wendi wa kosa kiwanza ki maenda serikali ya kaunti ya Kitui kukunikila kanabe na itumi mbeane usia kuthamua kwa kithinzio ki mbe wa kosa matambi na ndi Onesimus no kutoeleza.
Nathani Muthwina ula nwa mwene kivilo akithenzio kiva mwana kansala wate na wamusi wa Kitui Bakari Baraka nimeenda serikali ilikile na kutoa isio kunikiliwa itumi lito no tumwa kithenzio ki kithamiswa kuma musini wa Kitui na kutoa kwa kisioni cha kanyonyo kila Kitui rulo kwa na kansala wona ula nwa mwambelele wa kithenzio ki kwe mwaka wa 1988 na weta itumisi ya kuthamiswa kwa kithenzio ki dikilio ni andu mena wendi wa kuunika na kiwanza ki alo kweta isio imwe sia kithenzio ki ta sia tililwe ni andu na maka nyumba sio sia kutoa Slaughter House ye na miaki 1988 nekebela neta councilor wa town na nanengetwe mbesa ni shirika ya USAID na nanengetwe 3.8 million kwa ka slaughter na nengosenga muno kwiwa kana slaughter ne kwenda thabu ba batemu bango mwani yinye ta former councilor bana ndo kulia nyumba hizo za ngoloba na slaughter lambia kwa tena neba nondo ndensenye ninachua ndinye nongameba ekakwa 1988 na nyumba imwe ndunanengwe tax force nina record ya tax force to atumane ka luki to ko sija plot ingedwe ba to ka to azija to the plot imwe mbinge banza makansala na plot imwe ikithe edo esyo ndanata ingeni wawetani ukuna munene kwa enende alame uthukumia kithinzioni ki ethani ki uthamiwa kundu kungi valo kweta amwe makasi amawiyana kuvinyika kimikalile ethiwa slaughter ni tonyo thamwa baba take tumi tu tabone kitumi njao nundu angoloba isi agetwe kana ni chao ethabe andu matesa atu nyama na tumekebe mmola ya tunyama na tumekebe kwa bonza kana kangonde nundu ni kwa kwenda twawa nikananga kiteka kitewe nitukwa pili onetha ni kuona munene wa nthi tuone kiteka ki ni mali ya ene mambi ma Kenya na Kitui ni asia nina cheba ngenene muno nundu akuona andu mbewa mana atatu ba mathamwe andu ani mothi na mau kangonde ni bondo nyanga na ni bandu ani mau kwatia keindo koya ibeti edu babezi mwene kivilo akithenzio ki Nathani Muthwina wetalame na muvango wa kuthamiswa kwa kithenzio ki masukume ya movea wa kusubia mawithiruluko wa NEMA nikendo matethesye kuvetanga kithenzio ki va musini wa Kitui na yu ekulia governor wa county ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe alikilele valengi kuwetata methito menyamawani andu alame na wendi wa kuosa kiwanza ki vala bombola kana methito mayombo wangu nyumba sioni alama kwenda kiwanza ki slaughter no dakiwe ba bate numba na andu azuma kwazi una andu anini ala nimo ene ibuloti ala mozi ibuloti kwanzia yokengani na nimo makwazi kana slaughter no ndalete kwithia yivano kwa uni tukulia serikali nene na serikali ya county na nitu izineza kana ngavana sindu ilo twaiwe ni sio bungu na wenda sisi na nundu we ene kivilani na nitu kana ena maundu maingi nitu manza mwana twikale na kenzi nikana tumutabio ugo nikana tu wize kwithia ni wamana sindu ila withite aitabwa ni sio bungu Muse Malombe na ula ni muthukumi wa kithenzio ki nwa weta kuvetango kwa kithenzio ki kuma va musini wa Kitui ni ukuno munene kwa andumbe wa maana atatu alame uthukuma kithenzio ni ki vala kulia serikali ilikilile no kana kithenzio ki kiende na kwikala va musini wa Kitui ithieta andu masilota kana thukumia na alama benefit aba ndi tukwiwa twina ukuno munene ila tukwiwa tondoke vano na twizi tukayuthukuma wa mwau na bena andu anini bena ibeti bena anake mambe aba na itulanilwa ila tuko atume batu thikua kwa tuko atu twawa wotoka kwenda na chao aingi maingwa minzi twika kwa boda tukibo matatu tukiezia matumbo mama na tatu na ila twathamwa ithiete enenzi tuigwa to wapyo kwa tukulazia serikali kuzilala be chairman witu na former kansala na athinzi ala matutethezia wango ciwo kwata na masio yuta tunengo mana silota ikale ba na ala makwendo mala moto wa kwanza Yesu yo serikali ilikilila na itutethezia Dilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo
Touma kaunti ya Kitui twithi kaunti ya Masaku MC wa Kangundo akati Dickson Maundo ni wakulia akamba matumebinda ye yambua kupanda miti kukitana walioku wanzeve ula wende kongela munyao Maundo ingi enda tongo alame ubanda miti mamidhowae kuma kwa enendhe ala mamavanda kana mamibuya isio nisi andoa nene kenda kuma kwa tambau na indi boni mutesene withuke isie na inu kutuelezea. Kwena na MC wa Kangundo akati Dickson Maundo itongoese tambi ya kuvanda miti no etakana nonginye nende makevanga kuvindua nzeve na kuveta Maundo madhuko la maende na ukuose watamunyao isioni siya ukamba na kundukula kungi. Nundu kuyana na utafiti wando wala masoma haki science metu ya kilungu chai 10 iulu wandi chai le kwethu wa kimiti kondo une nambe ya kubandiwa miti wa Kangundo nduambe ni kana kwa ilia kisio kitu na undula wakeli tiyo langa ingalata nundu ditisikana kwi mangalata na yombua titona ukwata kwa wingi anena kie ivingwa iseso ya uvandi wa miti live niwa kutoa iwisioni kovanyusia Kangundo ya kati aiweta kana nzia ya kuvanda miti na undula munene utonya kuvindua nzeve na kuikithia kana munyondo na endea na ukosewa valana we uneni wake wa kwa tamba uni msia wa Kangundo ya yuluma thiundunda kwa dudi enda ukulia umundi ni kana ithionde alati kisioni cha Kangundo kisioni sia Masaku na Kenya kwa jumla tuwese ibinda ya kubanda miti nundu ditizikana tethwa na miti kwa wingi undu ambe tikethiwa na nzeve nzeo ya kubeba tikethiwa na mbua ya kuyana na mawithi loko maitu makethiwa mailu na tethwa na miune wanateku nzia ni tibitukite kondo undi enda ukulia ni kana tisubia miti no tambi ya kubanda umundi ithi andu makangundo kindu kiche kika muthani wa mundi Kangundo kine kika kondu wa mheshimiwa kadhaa che kika kondu wa mwenendi wa Kangundo ya kati na kila ndo nokulia mwenendi ni atilele kila che kika nundu ni kindu kiutethia ti kondu wa generation ila twina yo mundi lakini ona kuendea pe generation ila ikoka itethia kanundu oyo one kondu wa environmental change nundu ila twethola miti mingi imanisha nitwa entaisimbua ive ikwa wingi na wimi museo na environment ya kuendesya otondo mheshimiwa waweta muni na kamuni bado owanake wandi nthini wa uneni wake na Vilingi wa Mauvoo mathiundunda niwetho imakulia nende mavathukanye maundu mauteti na maendeeo na kutumia mavuso onthe ala meunengwe na atongo ikwiyuna mwene na kuendesya kaundi ino ya Masaku omwe na isu ile ingi nambe iseso yi ni iseso imwe kati wa maundu ala mebata kwa undu wa thayo wa mwene nthi kila ndo makulia mwene nthi kindu kiki kiwe siasa nundu ila kiumina kwiki wa siasa nacho kithwa chasioka into fertility ko kila kimaana ni kindu kikithiwe ni cha kila umwe witu nundu mundu umite Kangundo ya yulu mundu umite Kangundo ya mashariki yonde imaanisha at the end of the day toma Kangundo na itho tukoma ni ya Kangundo no yakati ko kila ndo nokulia mwene nthi tusubie environment itu twithiwe twi prefect wa mitila tubanda omunthi otauma thiundunda ni wongela kana vevata enende makaenda na utethia nisya kusuvia miti ovamwe na mititu na gwikithia kana mitila ya vando ni enende na mana na yethwa ya utethio kuisio sionthe kana weza kwithia mitizu ndi anangwa na hindi kila kingi ona mundu akoka kethia mutizu uyiwa no ng'ombe kana kindu kingi no ilito utanania na indo cia muthemba uyu miti lengi tutuite nayo kana maybe ona saingi ukwatia miaki ndona kwiya mwene nthi atilili twike ki ta kindu kitu ila wabanda muti kwaku ndwetela ukulu waile kwikata nela tukwika kini twitha twasia environment itu na wende sio mwene nthi nubikia kwa ila MC wa Kangundo no yakati Dickson Maundo ni wongela kana nongina na mwatongo imakethwa maikwata nende mbauntheni wa maundu ala methewa maitethia ta uvandi wa miti na mavinda onthe ila atongo imena kirelo kana mivango ya wanda miti methewa maithinikia muno enende ala mavuia mbeu cia miti kwikithia kana ni makwata kindu nthini wa maseso ya sanda miti no tathoa kwa andu ala mavuite miti oba local kisioni cha Kangundo na tesa kwithwa na uvandi ungi wa miti na nundu no tikwendea tina mina obanda miti tienda ukulia ni kana wandu ala maitu meutethia uyocu nundu no bome kwiyonea ye cho chakuya na mo timakavoya wa miti ukethia na mono maona kindu cho cha kwitethia kuma Kangundo katika ondini ya Masaku nyenito aboni motesia
Ni muvyabo ni Dan mwene kivila wa toima bodaboda musini wa Masaku na mawidhi ululuko Alan Musembi ni wenda toima bodaboda alama tumealelo munene wa kuma Masaku kuthima kutano machumbi mati emeo ya malelo ni kana kuolanga mbanga ila siende na kuika lelo ni na indi wakabindane kambanga ili siya kiteka lelo ni muthanyani wa umundi. Daniel Mongala. Alan Musembi mwene kibela watu ima bodaboda va Masaku na mawidhi luko elezeka nambanga mbingi nisiende na kukitika na muno lelo ni munene wa Masaku kuthima kutano machumbi yu ndenda atoima bodaboda methiwe memetho muno na kusuvia mathayo mo ulikana mbanga ile siokonia mota na ngani nisietha sikitika kundu hivuthukanyo lelo ni kwa masito ni Alan Musembi ni chairman wa bodaboda Masaku. Nitwithitwe na ajali icio kiania kana ciatiania muno lero ni wakuma Masaku kuthi na magutano ma chumbi pala twithitwe na ajali mbingi cia mota mbene kwa mbene mota kwa ngali na ni kindu ki kuothothewa muno ni ndi wa muno ni over speeding na nundu pia ni kisio kituiwe muno na kituiwe kwa mituki matukonia kina ngali mbingi na mota mbingi andu angine me join kana me ulika lelo blindly makaliko mundu ate usisia kana ate atia metala ya lelo mundu akasisia left akaisha right akaisha right enge sindu icio no ngima ikwatia na yothothe mbanga cia muthemboso va ingi mwene kivila ndenda atoima bodaboda mati mio ya maleluni na kuatia mbano ila sikitwe nde wa lelu na ingi kuisa sengaliko na ngaliko matanamba ulika maleluni manene kuma tuleluni tunini twatute wa lelu inene no kulia no maito mambo bodaboda ni etha ni kulikate divert kotia lelu tusise tutumie side mirror na tiona alama okite kana oncoming kana lelu ne mutheu na etha ni kujoin lelu tutumie kila tasomethiwe ti standard 1 yetha yukusisia left right and left again ikienda wisa ithi atwilika lelo ne mutheu na nitasia nundu onela tulika lelo na itu itha tuyatarisha mathayo maitu na makwa maitu. Kitumi niki Alan Musembi ni waunya ukani kwasi na muno ene bodaboda alame na makosa makwetikilia ciana cio kutoa bodaboda muno ivindani maskulu mavingitwe ndakulia ingi andu ala maende na kwivundisia wia uwa utoa bodaboda maiketikile kulika malelo ni manene nundu ni vatoneka makakunwa mbangani twivinda ya December munthini tuko yimwe na mwaino wa December mbangani singi vaci angali ciano maitu ma mota na mbingi nila cio thona andu ma aeni ingi ngali cia kahaya ciena makulutu ona ciana cia skulu ciumie skulu acioka ciosa tumota isemba na tio kuku kwa ni nguli ano mambo bodaboda mundu ayeme na mota yake na ethe mwangalifu zaidi ila welelo ala ciana cio ciumie skulu kana kundu na kundu tile hivyo kana ciana cielone wakamota nundu na mbemwe kana kuke itheo wa muika ula kana miaka la ya ilete ya utoa kamota na pia be charge kana kuke ilo toa kotini acho cha underage no ilo ikotini na kwetha itwa mota atapikeje miaka kwa huko cia cino taisune aseima kanye ciana cio asialame na mota maikatume kana kunenga ciana cio tu mota obamwe na ngali kuvikia vumbanga mbingi sithitwe zikitika lelo ni wakuma Masaku kuthima kutano machumbi na undumu na lelo wakuma Masaku kuthika ngundo na malelo angiala maumite musioni wa Masaku. Daniel Mongala, Tongoi TV, kumuva kathembo ni musioni wa Masaku. Ni muvyamu na mundu Daniel Mongala na inde Mauvoo asuma Dan matute muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwandoni wa saa umwe na nusu na inde tutambetothi naenda kuonenga mausungio ma World Cup. Croatia ni yoma draw ya mulutu kwa mulutu na timu wa Belgium na inde Canada ni ya kimu ambao ile kwa ambao imwe ni Morocco ile alika round of 16 na inde umundi saa inasi aweyo Japan na Spain nimewakomana na inde timu wandhi ya Costa Rica wikomana na timu wandhi ya Germany kuyanga likosia Qatar pala mathao ma World Cup maende nita wa Steven MUEMA Sharon ndani wanaangalia Mauvoo kwanza ya meko na yu saa 3:30 siavika netu komana nikenda tukwalezi.